Iyi ni BBC Gahuza Miryango ivugira i Nairobi kuri metero 19:31 ku mirongo ya FM mu biyaga bigari no kuri interinete kuri bbcgahuza.com. Ni saa moya n'igice z'ijoro i Nairobi, ni saa 12 n'igice z'umugoroba mu Burundi no mu Rwanda. Muri kumwe na Latifa Mutesi. Mwiriwe neza abakunzi ba BBC Gahuza Miryango, mbaye ikaze mu makuru yo kuri uyu wa kane tariki ya 5 kwezi kwa kabiri uyu mwaka wa 2026. Ingingo z'ingenzi amakuru yacagiye kwibandaho kuri uyu mugoroba. Mu Rwanda Perezida Paul Kagame ubwo ari mu nama y'igihugu y'umushyikirano yibukije ko ubusanzwe abanyarwanda n'abarundi ari impanga, ariko ko bahisemo kuba impanga na Kongo. Ubundi uko narimbize mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga, ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Naho Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gusaba ko ingabo z'u Rwanda zivanwa ku butaka bwa Kongo. Mu yandi makuru kandi turuze kubagezaho, turaza kubabwira ko Ubwongereza bwafatiye ibihano abantu 6 muri Sudani buvuga ko bakongeza intambara muri iki gihugu. Tubafitiye n'ikinamico urunana nk'uko bisanzwe buri wa kane. Aya makuru ahagarariwe na Gildas Hondemondo. Mbere gutangira amakuru ku buryo burambuye, Chancellor naye makuru agezweho hirya no hino. Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko Amerika n'Uburusiya byemeranije gusubizaho ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati y'ingabo z'ibihugu vyompi amasaha make inyuma y'irangira ry'amasezerano yarasigaye bafitaniye ku bijanye na nucleaire. Igisata ca Amerika kijeje ingabo ziri Burayi cavuze ko guhana makuru vyari byarahagaritswe igihe Uburusiya bwatera Ukraine haraheze imyaka 4, ubu bigiye gusubira kandi ko impande zompi zizobandanya gukorera hamwe mu ntumbero yo gushika ku mahoro arama. Ku ruhande rwabo Uburusiya bwavuze ko buzobandanya ibiganiro na Amerika. Muco wa Washington ivuga ko ari uburyo bwubaka ku civuzo c'Uburusiya cyo kubandanya bubahiriza ingingo zigenga igitigiri c'ibigwanisho bikoresha nucleaire gifise nkuko vyari mu masezerano ya New START ubu atagikora. Iyi ni BBC. Leta y'Ubwongereza yafatiye ibihano abantu 6 bakomeye ivuga ko bari kubatuma intambara yo muri Sudani ikomera. Ivyo bihano byatangajwe n'umunyamabanga wa leta ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Yvette Cooper nyuma y'urugendo yagize muri iyi ndwi ku mupaka wa Sudani hana na Chad, aho yahuriye n'impunzi zahunze ubwicanyi n'ingwanire muri ico gihugu. Ni inkuru ya Mayeni Jones umva mu ijwi rya Gildas Hondemondo. Umunyamabanga w'Ubwongereza ajejwe imigenderanire n'ibindi bihugu mu itangazo yasohoye yavuze ko ibihano bizosambura uburyo bw'intambara bwakoreshwa n'abo bose batera umudugararo canke bagakamisha imvururu muri Sudani. Yarungitse ubutumwa kuri abo bose bafise uruhara mu gukora amahano ko bazobihanirwa. Abafatiwe ibihano harimwo abakomanda bo hejuru mu gisirikare ca Sudani nabo mu muhari witwara gisirikare uzwi nka Rapid Support Forces, hamwe n'abanyamahanga 3 bagirizwa kwinjiriza uwo muhari abagwanyi bamuka muri Colombia. Yvette Cooper yagendeye muri iyi ndwi igihugu kibanyi ca Chad, harimwo abagore n'abakobwa bahohotewe bishingiye ku gitsina, ivyaha vyakozwe n'imihari yitwaje ibigwanisho. Intambara yo muri Sudani imaze hafi imyaka 3. Niko kaga kambere gakomeye ku isi kubwishira hamwe ONU. Abantu barenga miliyoni 13 barataye izabo, abarenga miliyoni 21 nabo bakaba bataronka ivyo bafungura. Ibiganiro vyari bimaze imisi 2 hagati ya Ukraine, Uburusiya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigamije guhagarika intambara y'Uburusiya n'umubanyi wabwo, vyarangiye bemeye guhanahana izindi mfungwa z'intambara. Abasirikare 314 bafashwe mpiri barahanahanywe, igice kimwe kivuye ku ruhande rumwe n'ikindi ku rundi. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ibiganiro vya nyuma vyabereye Abu Dhabi bitari vyoroshe, kandi ko leta ya Ukraine yifuza ivyo vamwo vyihuta, ariko ko hazobaho ibindi biganiro vuba. Intumwa ya Amerika Steve Witkoff yavuze ko vyatanze umwimbu, ariko ko hakiri akazi kenshi ko gukora. Nta kimenyetso na kimwe cerekana ko Uburusiya bwagize ico bwemera guheba ku kibazo gikomeye cyane c'ubutaka. Latifa. Urakoze cyane Chancellor.
Aya makuru tuyatangiye ku buryo burambuye. Umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yongeye gutunga urutoki ibihugu by'amahanga bishinja u Rwanda uruhare mu ntambara za Kongo nyamara bikirengagiza impungenge zarwo z'umutekano. Ibi yabivuze ubwo yatangizaga inama y'umushyikirano iba buri mwaka, aho yashinja ibihugu by'u Burundi na Kongo kuba mu mugambi umwe wo kwibasira igice kimwe cy'abaturage ba Kongo. Kagame yavuze kandi ko kuba amahanga hakunze kujya ku ruhande rwa Kongo bituma iki gihugu gihunga uruhare rwacyo mu gukemura ikibazo cy'umutekano muke. Ni inkuru ya Jean Claude Mwambutsa. Imbere y'imbaga bitabiriye inama y'umushyikirano iba buri mwaka kandi kitabirwa n'abanyarwanda gusa, igice kinini cy'ijambo rya Perezida Kagame yakigeneye intambara zibera muri Kongo kandi anakoresha cyane ururimi rw'icyongereza. Kagame yavuze ko u Rwanda nk'igihugu gikennye rufite ibibazo byinshi rutahunga, ariko yongeraho ko hari n'ibyo ruterwa n'ibihugu by'amahanga. Muri aya mahanga yavuzemo n'igihugu cya Kongo aregwa kuvogera, ndetse n'u Burundi bwiyemeje gushyigikira iki gihugu. Muzi ibibazo tumaranye iminsi imyaka bijyanye n'abaturanyi bo muri Kongo, ndetse rimwe na rimwe hakajyamo ibijyanye n'abaturanyi b'amajyepfo mu Burundi, kubera ko bahisemo kuba ubundi uko nari mbizi mu mateka abanyarwanda n'abarundi babita ko ari impanga, ariko abarundi bo bahisemo kuvuga ngo no, ntabwo tugishaka mwebwe ko tuba impanga, turashaka kuba impanga n'abanyekongo. Nta kibazo ufitanye nabyo, ariko uko kuba impanga kurimo politike mbi, politike yo kwiyanga no kwanga abandi. Ibyo bakabihuriraho ubwabo, barabyivugira abayobozi b'ibyo bihugu. Avuga ku ntambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo, Kagame ukunze gutungwa agatoki kwa iri inyuma, yavuze ko abamurega bakwiye kubanza kwibaza impamvu yagombye gutuma u Rwanda rujya muri Kongo. Naho ku muryango mpuzamahanga, Paul Kagame yavuze ko wihutira kumushinja uruhare mu mutekano muke uri mu karere, nyamara ntibagire icyo bavuga kuri Kongo na perezida wayo, asanga ahubwo aribo bakwiye gushaka ibisubizo. This Congolese are very lucky. This Tshisekedi man. Aba banyekongo bafise amahirwe menshi. Uyu mugabo ahagarara hajya agahohotera abantu, akabatera ubwoba, agakora ivyo, mu nyuma amakunga akaza kuri jewe akambwira ngo urabona, ngo urazi ko ukwiye gukora ibi. Nanje nkababwira nti ntimubona ko mubikoze mutyo muba muri ko muraha inkigi uyu muntu kugira ntatorere inyishu ingorane zabo canke ibibazo tuba dufitaniye. Mufata igihugu canke umukuru w'igihugu canke leta nk'umwana yafinishijwe, wihweje neza nta na kimwe kiriko kiragirizwa abateye iyi ngorane, kandi bo bariko bibandaniriza muri iyo ngorane nyene. There is no blame that ever goes to the very people who created this problem and who continue in the same problem. Kagame yagaragaje umuryango mpuzamahanga ndetse na Loni ubwayo nk'ibitabaho. Avuga ko abatanga ibisobanuro bavuga ko Loni ari buri wese, ariko byageraho gusabwa ibisobanuro ku nshingano ntihagire uwigaragaza. Jean Claude Mwambutsa harakoze cyane. Tukiri mu makuru ajyanye n'u Rwanda na Kongo, Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ububanyi n'amahanga yasabye ko ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo zose zitaha vuba na bwangu kugira ngo habeho amahoro nyayo kandi arambye. Ibi biri mu itangazo ryasohotse nyuma y'inama yahuje umuyobozi w'iyo komisiyo na perezida wa Kongo Felix Tshisekedi yabaye ejo kuwa gatatu. U Rwanda rumaze igihe rushinjwa kohereza ingabo muri Kongo gufasha inyeshyamba zo mu 23 zirwanya leta y'icyo gihugu, ariko narwo rukaba rwarakomeje kubihakana. Ni inkuru ya Primendi ku Magenge. Uwo mugwi hujejwe imigenderanire mu nama nkenguzamateka ya Amerika uvuga ko ico gihugu citeguriye kuba umufatanyabikorwa akomeye wa Kongo, ariko ngo ni ngombwa ko impande zompi u Rwanda na Kongo zateye igikumu ku masezerano y'amahoro ya Washington zigira utwigoro twose mu kubahiriza inshingano zazo muri ayo masezerano. Ayo masezerano avugwa n'ay'abakuru ba Kongo n'u Rwanda bashize ku mukono mu kwezi kwa 12 mu mwaka uheze, ariko nanubu akaba atamahoro arashobora kugarukana mu buseruko bwa Kongo. Iryo tangazo uwo mugwi warisohoye abawurongoye bahejeje kubonana n'umukuru wa Kongo Felix Tshisekedi asanzwe yitavye inama iri kwirabera ku murwa mukuru wa Amerika Washington. Uwo mugwi uvuga yuko werekanye impungenge zawo ku kugena uturere tw'ubuseruko bwa Kongo tubandanye kuba mu minwe ya M23. Amerika ivuga yuko ishigikiwe n'u Rwanda. Abakenguza amateka bagashimangira yuko ari ngombwa ko ingabo z'u Rwanda zitahukanwa zose vuba kugira ngo habe amahoro nyayo kandi arama. Ibyo ku Rwanda rufise ingabo muri Kongo ku ruhande rw'abagwanya leta y'ico gihugu so bwa mbere bivuzwe. N'inyishu Rwanda akenshi rutanga ni ya indi nyene. Leta y'ico gihugu irabihakana ikavuga yuko yo yafashe ingingo zo kwirinda ingaruka z'iyo ntambara.
ariko mu yindi mvugo perezida w'u Rwanda Paul Kagame abwira abami bariko baragiriza u Rwanda kubanza kwibaza imvu zotuma runaja muri Kongo. Yanabisubiyemwo mu ijambo ryo kugurura ibikorwa by'umushikirano uyu munsi. My answer, simple answer which says everything. Inyishu yanje iyoroshe kandi ivuga vyose yamye ariyi. Iyo uri kurambaza niba turi muri Kongo, ubwa mbere ho urabanza ukibaza icoto mu Rwanda ruja muri Kongo, aho wocuronka inyishu utiri urambaza. Ubwa mbere s'amabuye y'agaciro, ico kije ku ruhande, si kumvo yindi iyo ariyo yose. Kiretse ko twagumye tubabwira muri iyi myaka 30 iheze kungeramizi ziva muri Kongo ku mutekano wacu, kandi zimaze kwigaragaza kenshi. Gusa ntimushaka kubibona, ntimushaka kuvyumva. You just don't want to see it, you don't want to hear it. Uwo mugujejwe ibigenderanire mu nama nkenguzamateka ya Amerika hari n'ivyo usaba leta ya Kongo. Uvuga ko kugira haboneka amahoro arama itegerezwa gukora inshingano zayo mu ntumbero yo guhosha indyane mu gufatira ingingo ruhasha FDLR, umuhari urwanya u Rwanda ushingiye muri Kongo, n'abarwanyi ba Wazalendo bafasha leta urugamba, abo uwo mugwi uvuga yuko bahohotera abanyagihugu. Dukomereje muri Nigeria, abategetsi bo majyaruguru y'iki gihugu baravuga ko abaturage bari barasigaye mu bari barashimutwe mu nsengero mu ntara ya Kaduna mu kwezi gushize ubu barekuwe. Nta busobanuro burambye bwatanzwe ku buryo barekuwe. Abantu 80 bari barasubiye iwabo mu ntangiriro z'iki cyumweru nyuma yo guhunga bari barabafashe n'inkuru ya Makochi Okafo mu ijwi rya Siriake Muhawe nayo. Abantu bashika 177 baranyurujwe mu kwezi guheze mu kigwati ca Kuminiwari. Umutegetsi waho yemeje kuri BBC ko bose ubu bidegemvye. Reverend John Hayabu wo mwishira hamwe gikristu rya Nigeria avuga ko abari basigaye barekuwe kandi ko ishengero ririko ririgina uko kurekurwa. Abo barekuwe bo muri ico kigwati ubu bari ku cicaro gikuru c'igipolisi kijejwe iperereza Ikaduna aho bariko barasuzumirwa amagara yabo. Hayabu yavuze ko bameze neza kandi ko hariko harakorwa ibishoboka byose kugira babasubize mu miryango yabo. Aya ni amakuru ya BBC Gahuza Miryango mukomeje gukurikira. Reka dufata akaruhuko gato turagaruka mu kanya. BBC Gahuza Miryango yabateguriye uburyo bwo gupakura ibiganiro byayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu no kuri computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC Gahuza Miryango ariko bbcgahuza.com urondera hari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu wayishyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Teramana n'ibiganiro bya BBC Gahuza Miryango kuri podcast. Ubu turi ku isaha y'isa 42 Nairobi muri Kenya, ni saa 12:42 mu Rwanda no mu Burundi. N'umwanya wo kumva ikinamico runana. Patrick ngo nazasubira kwa Nadine, hagataho nyirabazungu mu gahinda gakomeye. Byamugendekeye bite? Nurunana. Wow! Ntubona ahubwo noneho? Habaye iki se kuko mama Kireya? Nje mfite ubwoba ko nsanga nanone wagandaye tugakerererwa. Yewe oya. Noneho rwose suko ganda rubanza ndwaye na malaria. Malaria yihise kandi. No umunaniro wa siporo bisanzwe. Ariko nidukomeza tuzageraho tumenyere. Leya rwose nkubwiye ngo ndaza kugerageza naba nkubeshye. Ibya siporo rwose birananiye. None se ntubizi nyine ko ariko bigenda. Iyo umuntu akoze siporo ataziherukaga niko bigenda rwose. Wowe ngwino dukomeze dukore nyuma y'ukwezi tuzaba twaramenyereye. Ariko ubwiribuka ibyambayeho ejo. Cyakora koko nibutse ko ejo wawe wagize n'ibyagukagwa. Uzi ko namanutse wese nkahonda umudigi hasi nta no kwiramira. Ye mana we. Ubu se ko numva ncitse intege zo kwijyana koko. Erega nawe iby'amasiporo rwose nta n'ibyo ushoboye. Abajya muri siporo ubundi barazinduka saa 11 zuzuye baba bagiye. None ndebera nawe. None ge saa 12 zisanze mu rugo. Reka no nkugire inama itaragakecuru. Uyu munsi bireke rwose n'ubundi ugiye ushobora no gusanga abandi batashye.
cyangwa ngasanga Chris n'uyu munsi ntiyazijemo. Ukabuvunikiye ubusa utaniryamiye. Subira mu rugo rwose wiryamire niba ari gukora siporo uzazizindukire mwejo. Kuva nabyutse nkakaraba mu maso rero nkanambara. Ubu kuryama byapfuye. Reka nisubirire mu rugo ahubwo nitunganye neza nigire mu kazi. Ahubwo icyuza gukora nuva mu kazi uce kwa Chris nyine muganire. Urumva? Noneho wowe rero umwiyakire gahunda nyirizina. Gahunda y'ikisi? Yuko nyine mwajya mukorana siporo. Ubwo se sinaba mbivanze sori. Ibya siporo ko ntacyo twigeze tubivuganaho yakumva ko mbizanye mbikuye hehe. Ibyo biroroshye cyane rwose. Mwaganira ukaza kureba nyine uko wivugisha uti buriya nyine nkunda siporo nuko nyine mbura umuntu ntera inkunga nyine mbese ngo ntere ingabo mu bitugu nyine tuyikorane. Ukabyivugisha gutyo. Akuzi ko kore kuri byo we. Icyo gihe rwose yahita ambwira ati kandi nta munsi siba kuyijyamo. Nawe uhite nyine umubwira uti niba ari uko bimeze noneho nzajya nza nyine tujyana ntere morale. Apo gahunda niyo. Ubwo ndahita mboneraho n'umwanya wo kumubwira dupanga uko tuzitwara kuri Severand. Iriya rumara imwe itazanamusunutwaho tuzuru. Paraha rero. Rego uzapfa ntakiriho umwana wanjye. Niko se anye uratangira cyangwa urarangije? Yewe ndatangira da. Aka kanya nkubonye uzamuka nibwo kigera aha? Aka kanya rwose nta nubwo ndamara n'iminota 5. Kata witahereye umunsi ubare nk'imfabusa. Oya nanone sinasubirayo ntirutse na kilometero byibuze kandi naje. Usabona yari amasaha ya siporo cyangwa n'amasaha yo kujya ku kazi? Nta kundi nyine ubwo ngiye kubisokoza uko byogoshe. Kuko nsubiyeyo nanone ntakoze na gakeya ibitotsi byanjye napfushije ubusa rwose ubwo naba mpemutse. Kandi ahubwo mbona wabisinziriye ukabimarayo. Oya pe isaha ya 11 isigaye igera yangiyemo neza iragera naba ndi bujye muri siporo naba ntari bujye inkahita nkanguka. None se ko wakangutse kare kuki utahise ubyuka ngo uze muri siporo? Mu by'ukuri rero mvuye muri siporo natashye numva nafashe umwanzuro ko ntazazigarukamo. Kubera icyo wari wafashe umwanzuro mubi wo kutazagaruka muri siporo? Hari impamvu nyine uhura nazo ukumva wareka ikintu runaka nubwo wari ugikunze cyane, ariko nanone wafata umwanya uhagije wo gutekereza neza ugasanga wahubutse ukisubiraho. Ndumva mfite amatsiko yo kumenya ikintu cyari cyatumye ufata umwanzuro wo kudakora siporo. Yewe nta bantu bino badasanzwe bakora siporo mu buye nabo bazijemo se? Ubuse ko nza gukora siporo yanjye nkitahira kuko nabwirwa n'icyo usanzwe aza cyangwa udasanzwe aza gukora siporo koko? Abamvuga ni abantu usanzwe uzi neza nabo bakuzi, byanze bikunze mwahuye wababonye nabo bakubonye. Oya ndumva nta muntu twigeze duhura udasanzwe gukora siporo rwose. None se wankundira ukazambonera akanya ko kukubwira akantu gato Chris? Kerekeranye n'iki? Ni akantu maranye iminsi nshaka kukubwira, ariko nyine singira ubutwari ngo ngusaba umwanya cyane ko mba nzi neza ko uhuze cyane, ariko ngiriye neza pe ukambonera uwo mwanya byamfasha cyane. Ubuse ko amasaha yagera ariko ukoresheje iminota neza ndabona ngifite iminota 15 wambwira. Yewe byaba byiza iyo minota yinyemereye ikindi gihe atari hano mu masaha ya siporo. Kuboneka kwanjye ntabwo biba byoroshye, ariko nanone iminota 15 si myinshi, nzayishaka umbwira icyo kintu. Mbaye ngushimiye ko byemeye rwose. Ubwo igisigaye ni ukuzabishyira mu bikorwa ukambwira uti tuze guhurira ahantu runaka igihe iki n'iki. Mama bigenze bite kuri? Ndakundorera mwana. Nizere rwose kutaje kumbwira inkuru. Ceceka wa mwana we. Ntabwo uzagahinda mfite ku mutima. Mama uramenye rwose utambwira ko Marume Edward uri urwaye birangiye. Nyokoro maraho. Ahubwo napfushije umwana sinabimenya Kareme. Wapfushije umwana? Wowe mwana se ntazi. Napfushije umuhungu umwe ngira witwa Kareme. Mama mana yanjye wasaze wataye umutwe niko mama. Ntabwo mvugishwa Kareme. Umwana wanjye yarapfuye sinabimenya ngo muhambe none ubuje kumwunamira we. Ese mama none se ubungu burimo kuvugana nande koko? Sinjyewe Karemera. Icyambwira ikintu rwose kigutesheje umutwe bigeze anga mama. Kandi mbwira ko ndi muzima. None se negute wavuga ngo uje kunyunamira ngo narapfuye kandi ari njyewe tuvugana koko mama? Warapfuye nuko wabuze bagushyingura ukagumuhagaze. Atatabuje. None se ubungu burimo kuvugana n'umuzima? Ndi kuvugana n'igishushanyo cya Karemera naho ubwenge n'umutima shwi bya
byagiye kera. Mana yanjye we, cyakora rwose ubumbashije kumirwa ndakurashye. Ubwo si byo byose ubimbwiye koko nakoze iki koko mama? Ariko Kareme, iyi si inshuro ya kangahe mutwitaho n'umugore wawe mukambisha koko? Mbo nuko byagize ibigize bigira iki? Niko iyi si inshuro ya kabiri umugore wawe asama mukambisha, ejo ufite undi nyoko ntazima ho. Undi mama se namukura hehe koko? Ubu se iyo ureba ukumbanira ubona ndi nyoko cyangwa sigaye ngutera ipfunwe kuba narakubyaye? Ndasaba imbabazi mama, rwose ntabwo nabyitwaye kuko ntasana umugore asama indi mugwe nabi njye nirirwa mushinja ubunebwe. Unyumva unyihorere ntunambwire uti bimeze gutya wimurenganya nawe si we. Bigibuze se uteze amatwi uranyumva? Ego ko sinakumwe ahubwo nyateze yombi Patri, ngaho mbwira. Rero Nadine, ndakumva. Nta kindi naguhamagara kitari ukurebera hamwe ko umwana wacu agiye kubaho. Umwana se hari ikibazo afite? Arahwa aronka, ararya akaryama, afite imyenda nta kibazo kimwe rwose umwana wacu afite. Ameze neza. Ubu rero igihe umwana yagize ikibazo uzajya umpamagara kuri telefone umubwire uko bimeze. Mbaye nta mayinite mfite se? Ubwo uzajya uza kundeba hano cyangwa usange kukaza umbwire. Wowe uje mu rugo ukandeba n'umwana wawe wabiki ukanamuraza cyane ko abagukumbuye kenshi. Nadi, ndakumva. Ntabwo nzagaruka iwawe. Kubera iki se? Maze kurambirwa gasuzuguro Nadi. Ngiye gusuzugura Patri, nagusuzuguye yari ariko kuko uretse cyagiye nkwi mu mwana kandi nabyo ko nabisabiye imbabazi maze kumenya ko ndari ndi mu bujiji. Nadi, ndakumva. Kunsuzugura birenze kuntega abagabo bawe nukuhe. Ariko Patri, nuko wanze kunyumva, ariko ubundi uriya mugabo nta kintu na kimwe twari twapanze pe. Cyako icyo ntarahira cyo. Nuko cyanyikora umugabo burara twari tuziranye. Oya Nadi, we kwirwa wirisha uvuga amagambo menshi kuko umwanzuro nawe ufashe nashyizeho n'akadomo. Ariko ufashe umwanzuro ugendeye ku makuru atari yo Patri, nukuri. Hanyuma se n'ubwa mbere. Patri, kuva twabyarana, mbwira ikindi gihe waba waraje wanjye ukasanga umushoferi w'ikamyo waje kundeba. Ni ngombwa umushoferi w'ikamyo se? Cyangwa wibagije ibyo wankoreye kuri Noheli naje kugusura nkasanga batumyeho Stefano ngo tuhahurire? Patri, sinagusobanye ko yarazanzaniye umwana koko? Nokaye, uriya munyamahanga se nasanze yumiye iwawe nawe yarazanye umwana ra? Ariko nabikubwiye ko twaye tuzanye cyane ikora imico mibi. Ejo rero duhuye agira ngo ndacyabikora, mubwira ko nabivuyemo ariko yanga kunyumva. Akaye. Nukuri pe. Mu rugo se akaba yaraje kwakora iki? None se ko yankurikiye nari gukora iki Patri? Niba musanze hanze se kwibaraza, hari ubwo byibuze musanze yeshe muri salo. Ibyo uvuga byose ntabwo mbyumva Nadi. Gusubo nkoriki. Kandi sinangombwa kumbeshya. Nturi umugore wanjye ngo ndagufuhira. Urimo urabyumva? Ikimbabaza gusa kikanshengura umutima. Umwana wanjye uzajya urazwa adasinziriye. Uri mu byawe n'abagabo bawe. Ngewe rero ikimbabaza nuko nkubwira ko nahindutse ntunyumve. Ngo byibuze unamfashe kubona igishoro nkomeze niteze imbere nkoresha amaboko yanjye. Umwana wanjye. Wongeye gukomererwa se sha? Oya, ndagenda noroherwa gake gake rwose n'imbaraga ziri kugaruka. None zo uzajya kwa muganga gukora iki niba utarwaye? Nzajya kwipimisha. Ntuzi ko itariki bampaye ari ejo se? Aka kanya ndirande biragezera? Aya matariki ukasigaye yiruka. Ngiye mbanza amatariki bambwiye rwose ngomba gusubira kwa muganga sinshobora kuyibagirwa. None se wakwijijishije ejo kazasiba rwose kubona tutore honori? Ngasiba muri gahunda yo kwipimisha nk'umugore utwite Kareme. Iryo risubiza aho rikuye sinshobora. None se ejo ko ngomba kujya guhinga urumva nujya kwipimisha migamba azasigarana nande? Uzamujyane kwa nyirakuru yirirweyo. Umubi ko ari ngewe, umwuzukuru wa natamukunda kubi. Urabivugisha amatama yombi. Nuko utazi ukuntu ejo yarangize. Yarakugize ate? Yaraje ansanga mu murima ambwira amagambo yayandi agukurugutura mu matwi ko kumva ibivumvuri birataraguritse. Noneho se we mwapfuye iki? Ko ngiye dupfa ko nafata isuka ngo mpinge nkakuvunisha wenyine. Sinzi umuntu wamubwiye ko twamuhishe ko twite. Ngo uvuze ngo iki Kareme? None se yarabimenye? Ndakubwiye ngo yaraje arankugutura koko. Numva ibukuru bushizemo. Agera aho arambaza ngo ese ntera ipfunwe sinkifuza ko bamenya ko ari mama. Ibi ni ibikira ko numva suretse nyogokuru ari nta wundi muntu nigeze mbwira ko ntwite. Ubwo byamugezeho bitewe. Abakecuru ntubazi. Wasanga nyogokuru yaramutelefonnye akamubwira ati ntukantukire umwana kandi atwite. Yari kumuhamagara ku ihe nimero ko mabukwe nta telefone agira Kareme. Nta muntu numva usuhuzara. Ubwo se sinarame ntumwumva.
komeza uze mu nzu Nara. Mwiriwe. Wiriwe Nara, aka gafu kaze karimo iki? Nimwakire ubugari n'inyama nyogokuru amayengo mbazane. Ngo ubugari ni iki? Bishoboka bite se ko mukecuru yaduha ubugari n'inyama? Kandi ubona mbizanye. Ibyo bivamo yewe, tunganya ako kaboga dore twari tunagakumbuye nuri. Ibi bintu ni amahoro Kareme. Imwese kuyizinga induka yijugunya Leya. Iyi ndi kuzinga nimeshe nyine. Itemeshe ukayijugunya nkaho itazamezwa se? Ntabwo ndi kuyijugunya ariko ndi kuyirunda hamwe ngo uzayihe wa mugore ugufurira azayifure nayo. Reka nkuzane ikarito nshyiramo iyo ntaramesa uba ariho uyishyira. Nta kibazo yizane. Nuko mbona iya siporo yose yanduye ejo nujyayo ntuzabona icyo ujyana. Imyenda ya siporo ngira Suzuki ingana. Nshaka nahera kuwa mbere nkagera ku cyumweru. Kandi ntarasubira mu mwenda nambaye. Ariko uzi ko ntarinzi ko ukora siporo bigezaho. Bimenye ejo bundi rwose umuntu ambwiye ati burya Chris ni umusportif ukomeye cyane. Siba gukora izihambaye ariko kwiruka, gusimbuka umugozi, gukora twa pompage, abdomino, utwo ntitwabura. Niho ukura uburanga bwawe bwose. Neza gukora siporo nibyo bituma umuntu agira uburanga. Bikomeye cyane. Ukagira umubiri wumutse, amaboko afatika, igituza wareba ukabona koko ko ari umuntu w'umugabo. Skwatera umuntu isoni Leya. Isoni zikise. Niba uri mwiza nkaba mbivuze ikibazo kirihe. Sawa urakoze ubwo niko nyine ubibona. Siko mbibona gusa kuko niko biri. Uri umusore mwiza sibanga. Umukobwa wese ku isi yakwifuza kubana nawe rwose. Ahubwo nanjye uzanjyane nicyo nakwisabira. Nzakujyane he? Muri siporo. Nanjye nkunda siporo cyane nuko mbura untera ingabo mu bitugu ngo tujye tujyana. Wagiye se tukajyana ko ntajyanye siba. Va kubahiriza gahunda gusa. Niba ari 11:00 mukado mukabugeza aho twumvikanye guhurira. Isaha se yananira. Burya nanjye nkora mike ariko sinica igihe nahanye n'umuntu. Ahubwo sikiri. Se Valentin ayipangira iki? Nta kidasanzwe gipangira. Waba ngufasha hakiri kare se? Uriya munsi ukazawumparira? Reka tuzabivugane nabanje kubona gahunda zo ku kazi, ntabikwemerera gahunda zikazapfa. Birebe tubipanga hakiri kare rwose. Nabonye udakunda ibintu by'amasurprise. Kubera icyo uvuga ko ntakunda ibintu by'amasurprises. Hariyo wankoreye ndayanga. Ubu saka kanya wiyibagije ariko se ryo kuzana mama kugusura nta guteguje ryari ringeze. Iyi gahunda rero yasaba sarayihabwa naho mu kiganiro Urunana cy'ubutaha. Ikinamico Urunana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication mukayikurikira kuri radio BBC kuwa 2 no kuwa 4 saa 12:45 z'umugoroba. Ikinamico Urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kuyigeraho andika ijambo Ikinamico Urunana official maze utange n'ibitekerezo. Uramutse ufite ikibazo cyangwa igitekerezo kandi wifuza kutugezaho watwohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri telefone igendanwa 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa kuri page yacu ya Facebook. Kuyigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikuyemo ibice by'Urunana twumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo na saa 11 z'umugoroba kuri BBC. Dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho butaha. Urunana nirwo tugejeje ku musozo w'amakuru twabateguriye kuri uyu mugoroba ariko mbere yo kuva muri studio za BBC Gahuza Miryango reka twongere twumve amakuru yaragezweho. Igisirikare ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko Amerika n'Uburusiya byemeranije gusubizaho ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru hagati y'ingabo z'ibihugu byompi imyaka n'inyuma yo guhagarika gukorana nyuma yaho Uburusiya butereye Ukraine. Ubutegetsi bw'ingabo za Amerika muri Ukraine buvuga ko iyo ngingo izotuma hirindwa kutumvikana no gukomeza imishamirano. Nayo leta y'Ubwongereza yafatiye ibihano abantu 6 bakomeye ivuga ko bariko baratuma intambara muri Sudani ikomera. Ivyo bihano byatangajwe n'umunyamabanga mukuru wa leta ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Yvette Cooper nyuma y'urugendo yakoze muri indwi ku mupaka wa Sudan ihana na Chad aho yahuriye n'impunzi zahunze ubwicanyi n'ingwano yo muri ico gihugu. Ratifa. Urakoze Chansari nyuma yo kutugezaho amakuru agezweho reka nongere mbibutse ingingo z'ingenzi amakuru yacu yari yibanzeho twababwiye ko mu Rwanda perezida w'iki gihugu bwari mu nama y'igihugu y'umushyikirano yibukije ko
ubusanzwe abanyarwanda n'abarundi ari impanga ariko kubahisemo kuba impanga na Kongo. Mu yandi makuru twababwiye ko Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gusaba ko ingabo z'u Rwanda zivanwa ku butaka bwa Kongo, naho mu Bwongereza twabagejejeho inkuru ivuga ko iki gihugu cyafatiye ibihano abantu 6 muri Sudani buvuga ko bakongeza intambara muri icyo gihugu. Naha duseje amakuru rero twe twabateguriye kuri uyu mugoroba, mbibutsa ko mushobora no kudukurikira ku mbuga nkoranyambaga zacu zigiye zitandukanye, Facebook na X BBC Gahuza Miryango, ndetse no ku rubuga rwacu rwa website bbcgahuzamiryango.com. Tubibutse ko dufiteho n'inkuru nyinshi zigiye zitandukanye aho mushobora kujyaho mukareba inkuru twababwiye ku buryo burambuye. Mwari kumwe nanjye Latifa Mutesi, naho kwa kwanga bw'ibyuma twari kumwe na Davis. Amakuru yararagariwe na Gildas Yondemondo.